Angka tahu menerima masalah pacar laki buruk. Upadanya daku ajuan itu masih hilang. Insyaallah dia itu ical laki. Tapi angka amalanna, angka memang setawi calla pa angka. Tapi angka tahu di iya rui sapai nadi. Sehingga ia tahu bermoto ina iya na baca justru ia malaikat pacale horma alo kiri. Maka di panglima na pengalatali. Maka dalam ko hadis surbawan ni matinro itu tahu pada tinro na buat timparu ko malam pertama. Matinro gidi pa itu malam pertama ro biasa. De mado jami ka di. Imapin nak kada hadis na nabi tak suri matinro pada tinro na buat timparu betul na ada de na seding na kama lino. Aga amalan aja mas kalian aja lalu bu tasalean ratinro tak sebulut tabaca. Allahu ahad. Allahu ahad. Allahu ahad. Napa tapat teru alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kaapang ir tulet tuntuka mananungang ia tona romatu kalima napa tatappu nari kebarumoto ki kilala ki buru komiki itanai. Sehingga ia koyenar tulet tapapau Allahu ahad. Allahu ahad. Allahu ahad. Langsung malaikat hormati maka da panglima na pengalatala ia manang kebarumoto tapu asana pengalatala na tapu. Dan ini amalannya mabela ki pole pacal laki buru bapak-bapak ibu-ibu seluruh hadir. Tapalan ibu? Purkana yaitu kepuran iboting aronewe namode na megala dadong. Namode na megala dadong kai aronewe. Tapi cukup titip sama 3 ini. Cukup titip sama 3 orang. Morositi titip sama istri. Karena doanya istri untuk suaminya itu makbul. Yang kedua titip doa tak sama mertua. Bapak mertua, mama mertua, mencinta ke aku pilih dong anak. Yang ketiga titip doa tak sama orang tua tak. Karena ketiga-tiganya ini makbul sama doanya. Inilah kaya namo dia na migala dan doang, namo dia na malampela dan doang tapi cukup titip sama 3. Istri, mertua, orang tua. Kenapa? Yaitu tanwena semua doanya makbul. Maka polet tak matuna alengi beni tak nari na matroi. Alingi beni tak nari na matroi polet tak. Apa kata jaro ni? Mana kali nama na mimisang isa na kulkas isa na pabersang isa na loboy. Tanya aja mata lah. Kaya tu alingi beni tak nari na matroi. Tapi kata je bayi ni. Yeli din nari na matroi mana kau nak balik wajah aja panoli malamari. Ia kesilakan Allah apa bawa nalani ir lagi angka cakar sini. Makanya upasa ini tapi sebelumnya lemana bene menale na matro ina uji dulu istri. Uji dulu bene apa lemana di nale na matro. Contoh. Opo ki jalan lau pe meki lau cipo takari. Mengoto ni siba bene tak atau mamotor kiga atau ini. Dalam perjalanan aku kira bang podani benemu. Sayangku lepangin melangi mama martabak. Ya ko makre bini mo aja ban naman lagi mama martaba kamu be pakbola ana mega buli na liang aja naman liangi ya ko makero sekke na bini mo aja nak malimane ngidi na lina maturoi cukup sebagian saja tapi kapa makre bini mo sayangku lepangi man lagi mama terambulan ya ko makre bini mo mana ka terambula bawa melangi mama aku cipo alati terambulan alati bisa moleng alati martaba alati duriang alati minuman ya ko makir besar bini mo alimane ngidi na lina maturoi ben kanja itu bisa aku ke matu nadi insyaallah